twakweza kwetegereza n'abargomboro yes n'argomboro ncho kure abantu bayomba ngo bise sente zemyoga nkarumuza abino homba manyoko se sente ataba bana ba puru iyo muhereze miliyoni ahamuruka iyo muhereze jezo joronde mu mwana mu yapuru omutwarire muhereze miliyoni ahamuruka azo just a million ejo tekorara naza kujizana wakareba naza kujitera chance naza kwa because he doesn't know it's takumanyichiga mchuba kwete sente wacheteze nawe ejo family omuntu ogumostamena bana bawo koko noreba amahanga osanga enchiko kanise enchiko kerezi enchiko aba enchiko tokubasa kubaho in any organization without meetings but iwoherero kari kusitama na family yawe mukazo mu rukiko mukagambo iwabo kino basakwe kwera abana okahera abana otakubasa kumanyeba kushoma esente tizuru esente obutaro deka kwate esente kamaraka nshomese koskosi yes taro omwana yari yo mwishomero arokaga mashomero goko omwana yari yo S1 ogo mwana murebe muka doctor murebe muka engineer murebe muka pilot murebe muka lawyer murebe muko mushomesa murebe muko muntu kubasa kurugamo muntu wo mugasho abo kwari yo P1 S1 subjects zo numbers 2 now omwana mu encouraging yes iwa bachinogura noguze kibanza okaguzente orukwera omwana university omwana wa mubuzi ebe byo kushoma nyendo ngambere ho muntu mu Uganda wabishomere aine sente yes arma shoma kosti ati ni shoma bachelor of arts in what bachelor of science in what now atkala bgambe joti nyendo ngambere ebyo bintu rwamara manu byashomere kandi tayego oronde kandi sudire nibyo byo bikwatene nibyo bwiga bwa kashuma mubuze ibyo byo shoma noza kubacha deka kuzendo kaguzembuzo kaguze kibanza na uwo batakwasa kubuzo erga competition tine majes boza mukuruwe boza kazi nowe boza rondo muntu washomera ha cyaro tinyenda kurewa ozo yo mutayayire omwana wanje kanashome binebi harimo akwabure yes abakwati twaika level ahora degree tine chekumanyisa ni degree it is the question you have a degree in what yeah hata bemuru kabine degree aba primary bona mbenda baje owana sare mbenda jiri degree bahanzo ati nchimanyise ngwina bashomera degree zabayikomara it's relevant kwachetegereza imo mu cyaro cyane echika apart from kwa speech abo genyi na harufu iyo tumugirite mamukabona mwanaka abacho mutakustama nkechika nguturonde mu mwana hati ntwenda mu ba doctor mu 10 twenda ba engineers 10 twenda bashomere political science twenda abashomere medical biotechnology twenda bashomere epidemiology I mean umuntu ashome kitwaraze kukigamba chukureme mechanical engineering software engineering bayambe no manyusa now tweteka teke ekikachanyu naheza ekikachanyu uriyo nondeba ekikachanyu arimo abashabo bangahi arimo abanansi bangahi arimo abashomesa bangahi arimo baroya bangahi arimo lecturers bangahi abini PhD no bangahi ubone kugira ngo tumukutiza bwenge n'ubwenge no manyisa gu wahora nabwe cyukona byo ngutokutiza bwenge bayimusi abine PhD muhimuki reba ito atatiza bwenge reba basha abambe reba baroye icyo nicucira benchereza ikika omuhimbo mukwe kubera iwe nabireba Okumbireeba yabane kukibwaho kituzo drink hamwe na Haze Recruitment